Umkhonto wesizwe ke uye unewingi ebizwa umkhonto wesizwe medics, la kukhona khona lonke uhlobo oluthinta ezempilo ongalicabanga. Abathinta ezokudla, ama-dietitian, ama-physio. Yes. Udokotela umphikeleli mthetho oqhamuka kwi-MK Medics. Yeah. Mhlawumbe dokotela ongazi ukuthi yini MK Medics. Yini MK Medics? Okay, MK Medics singasho ukuthi ingxenye ye-team leqhamuka ku-MK. Labo dokotela abangama-volunteer. Yes. Abayijuju ukuthi bazokwazi ukufinyelela emphakathini balekelele umphakathi. With the aim yokukhepha i-disease bad in the KZN. So iKZN inenkinga kakhulu ku-primary health care where ama-clinics awakwazi uku-offerisha enough support because one, yes, ingqinamba abanazo bona as i-department. Then kodwa okunye okukhulu umphakathi awusenayo i-faith enkulu kangaka emakliniki. Ngoba abantu besilisa abathandi ukuya emakliniki ngenxa yolayini, noma usufikile kuthiwa imithi ayikho, uphatheke kabi-ke futhi naso ufika ekhaya uzwe radio kuthiwa imithi ikhona kodwa wena ufika wajika ekliniki kwathiwa ayikho imithi. Yes. Then yonke into le igcina yenza abantu bangasathandi ukuya emakliniki. So ngale ndlela esiyenzayo sivuselela ithemba kubantu thina size thina kubantu-ke manje njenganamhlanje nje sikwi-old age home, sikwazi ukuthola abantu abakwi-old age home siba-screen ngako lokho bafike bajikiswe, bafike bamele isikhathi eside kolayini. Yes. Nazo zonke iy'ngqinamba ey'khona. So nasesihamba ngama-outreach program anjengalawo siyakwazi ukufinyelela si-screen, sikwazi ukulekelela ukuthi sinciphise abantu abahamba nezifo abangazazi ukuthi banazo. Yes. Naso bathola abanazo izifo siyakwazi futhi nokuthi siba-adjustele i-medication, sibalinke nama-facilities eduze nabo. So konke lokhu sikwenza ukukhombisa ukunakekelwa kwemkhonto wesizwe ukuthi as much as sithi sifuna ukuba ku-government, sifuna ukuthatha over government, kanti sifuna ukuthi sithi sisalinde ukuthatha over government sibe siqala sisebenze sinakekele iy'mpilo zabantu abamnyama. Because kulula ukuthi ukhulume nje ukuthi ufuna ukunakekela iy'mpilo zabantu, but it's one thing ukuthi uyenze lento oyishoyo, ungakhulumi ngomlomo nje kuphela. So okay. So after ama-program enjengana le njengoba nila eMlazi njengamanje, yiphi mhlawumbe enye ama-program afuze lawo enizowenza? So MK Medics igcwele yonke i-KZN. Yes. So i-region ne-region inethimba layo every once or twice a month. I-region inendlela ezihamba kuyo njengoba nathi la kwenye region banendawo bane-program efanayo bakhetha indawo abazoya kuyo. Yes. Sinawo no-door to door where siye ekhaya lomuntu, singene ekhaya sibanikeze screening. Then nasithola iy'nkinga ey'khona sikwazi ukubalekelela ngaleso sikhathi. So ever since umention indaba ukuthi kunendawo amaphilisi abuya angatholakala, so ever since nenza ama-screenings namba nivakashela abantu, ikhona mhlawumbe i-medication mhlawumbe ngathi umuntu evakashela udokotela be-MK bangafike bamnikeze yona in the meantime? Siyayiphatha imithi, so nabe sihamba sivakashela khona umuntu lesidingo semithi siyakwazi ukubanikeza imithi, yes, from our own pocket. Sinabo abantu ama-sponsors abasilekelelayo but most kusaqhamuka ezandleni zethu. So ndiyakwazi ukuthi nihambe naye nifike nimnikeze imithi. Yes. Okay. Hayi, siyabonga kakhulu. Kule wadi i-MK Party isithumelele abodokotela ngokusuka emazingeni aphezulu ukuthi izosibhekela ogogo bethu nomkhulu bethu, kakhulu indawo esikuyona abantu abangaboni emehlweni, abakhubazekile nangokuhamba nangokwenza. So abantu abangalitholi usizo njalo uma belifuna ngenxa ukuthi abanabo abantu ababasizayo. So MK ngenxa ukuthi iyiqembu elihambela emphakathini, ehambela ebantwini,
iye yathi namhlanje ayivizithe indawo yaseNduduzweni eMlazi ku-Ward 88 ihambele igule ikhona bazocheckwa nje ukuthi ushukela umkanjani izifo ezikhona emagazini ngokujwayelekile o-diabetes. So nje sibonga kakhulu kumkhonto wesizwe kusithumela lo dokotela abanjalo ukuthi bafinyelele emphakathini ongakwazi ukuyisukumela. Umkhonto wesizwe sithathe wonke umuntu owusizo emphakathini samfaka ngaphansi kophiko lomkhonto wesizwe ngoba abantu siyazi ukuthi usizo banalo, abantu usizo bayalidinga, kodwa usizo luqhelile ebantwini. Umkhonto wesizwe ke unewingi ebizwa umkhonto wesizwe medics, la kukhona khona lonke uhlobo oluthinta ezempilo ongalicabanga. Abathinta ezokudla, ama-dietitian, ama-physiotherapist, lonke uhlobo likadokotela ongalicabanga. Sibaqoqela ndawonye ke bonke labo dokotela, sabaletha la, sibasondezela emphakathini, siku-Ward 88 la ePass4 Phungula Zone. Sibasondeze emphakathini ukuthi bazochecka bonke ochronic abanabo ukuze bafakwe phansi kohlelo lokuthi njengoba sebenalabo chronic bareferwa kweziphi izinhlaka zezempilo la bezithola khona usizo, ngoba abanye abantu bahleli nama-chronic kodwa abazazi ukuthi banalezo zifo. Sasesithi ke thina sithathe ezempilo sizilethe kubantu njengenhlangano ke yomkhonto wesizwe, kuwumsebenzi wethu ukunakekela isizwe. Enduduzweni esinye sezakhiwo ezikhona la eMlazi ePass4 Phungula Zone esinabantu abaphila nokukhubazeka, ikakhulukazi sinabantu abaphila nokukhubazeka nabadala, kodwa ikakhulukazi ke la isakhiwo sabaphila nokukhubazeka. Now labo bantu kuba nesikhathi noma nesimo esinzima njalo ukubona uku-accessa ezempilo. Ingakho siyiprioritizile kakhulu siwubuholi basePass4 Phungula Zone into yokuthi uma kukhona uhlelo njengalolu lomkhonto wesizwe medics, asiprioritize le ndawo sibalethe khona ngoba siyazi ukuthi banama-challenges angakanani uku-accessa ezempilo. sikwazi ukuzoqhuba futhi sikhombise ukuthi umkhonto wesizwe uma usuthatha amandla uzokunenzelana. Angithi asifuni ukuyenza lento uma sesisemandleni, kumele niyibone eqala ukuthi uma sebephethe bazosenzelana. Angithi so that when yovota nazi ukuthi nibe convinced ukuthi ngivotele into esengeke ngayibona yenzeka. Asifuni ukulinda size sikhathi. Siqala namhlanje le. Yazi-ke abanye beqhamuka no-60, 70, 80 years yale. Akaze nangolulodwa usuku kufika udokotela emzini wakho ezokuskrinela kwakho umkhonto wesizwe yabaletha. Yabo, sisizokwenza singena emagini. Ilento leyo umkhonto wesizwe phathi ozoyenza usebenzisana nomkhonto wesizwe phathi medics. So lento lehamba kanti kufike babethu umsholoza ngithi osiphethe sonke umkhonto wesizwe phathi. Bese kuba khona ama-sub structures under umkhonto wesizwe phathi. Ilapha ke thina sikhola khona siyabantu bezempilo, udokotela, unesi, udentist, uyini ufola khona. So siyajabula nani sizomsiza simscreene futhi mahala sizonakekela impilo yakho. Senzelane na senzela ukuthi masithi 2026 unganayo phila kuthiwa ngozivotela zimkhonto wesizwe, so that sikwazi ukuthi sithathe amandla simenzele lento every day ngaphandle kokuthi